Pagi Piknik Lovers, ketemu lagi, jumpa lagi dengan kami D7 Fam di D7 Channel. Pagi ini tepat jam 5 kita mau mulai traveling kita ke Banyuwangi. Jangan lupa like, share, and subscribe dan ikuti perjalanan kita terus. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Kita masuk pintu tol Lawang. Kita keluar gerbang pintu tol Probolinggo Barat. Selepas PLTU Paiton, ada rest area utama. Kita mampir dulu di situ sebentar, Piknik Lovers, untuk beristirahat sebentar setelah hampir kurang lebih 2 jam kita melakukan perjalanan. Kali ini kita akan sama rest area. Paling enggak kita bisa mampir ke resto, toilet, seperti yang kalian lihat. Ternyata di sini ramai sekali, mobil juga banyak. Nggak tahu mereka pada mau kemana, mungkin mau kembali. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi Piknik Lovers, menuju kota Bondowoso. Di perbatasan Piknik Lovers antara arak-arak dan mau masuk kota Bondowoso, ternyata ada pemeriksaan kesehatan oleh aparat yang berwenang. Mobil plat luar Bondowoso ditanya tujuan dan kita harus mentaati. Kebetulan kakak jadi sampling untuk diperiksa dan hasilnya negatif.
we lay down to reflect upon it all. It's been a while since we stumbled out, since you dragged me out from the dark. Even now, when time has passed, I owe you all, 'cause I cannot bring myself to try. And even now, when we are old, stay in my heart, 'cause I wouldn't know how to move on. It's been a while since you found me here. I was in the mud under all. Yeah, it's been a while, but I remember it. Even if I lose my mind, I'd still recall that even now, when time has passed, I owe you all, 'cause I could not bring myself to try. And even now, when we are old, stay in my heart, 'cause I wouldn't know how to move on. Even now, when time has passed, I owe you all, 'cause I could not bring myself to try. Yeah, even now, when we are old, stay in my heart, 'cause I wouldn't know how to move on. Yeah, I wouldn't know how to move on. Kemudian kita akan memasuki gerbang masuk menuju Kawah Wurung. Di sana nanti kita akan membeli tiket. Tiket per orang adalah 5.000, untuk mobil 10.000.
ada pemandangan di depan, terbayar lunas jerih payah tadi. Picnic lovers, sebenarnya ini adalah kunjungan kita yang kedua. Sekitar 6 bulan lalu kita pernah mengunjungi Kawah Wurung. Pemandangannya sungguh luar biasa. Barisan gunung di kejauhan, kemudian padang ilalang menambah keindahan Kawah Wurung ini. Di sini juga ada penjelasan tentang terbentuknya geosat Kawah Wurung. Picnic lovers, kalian bisa membaca, di situ jelas gimana terbentuknya Kawah Wurung. Sampai di sini perjalanan dengan D7 Fam di Kawah Wurung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti perjalanan kita terus ke rute selanjutnya. Ciao.